Omurukungana rw'abanyamakuru rwakorerwa hari rwa Mbarara City zo mu Rembo Mbarara bamuha abanyambarara baasiima President Museveni ahabw'okurekurwa hari General Kale Kayihura akahumura amahe mu kitinisa ituka abanyambarara abarukumanye mukoreye banywane be kandi enkunzi zihangiri tushemerwa munonga kandi ntumutabarusya twigane minyeto abo kubakiura n'umuntu w'icyo kureberaho icyo kubanzanywa ni musimera okunywana so muntu wa burijo kamutaye wanje ko yagambire na polisi usanga umuntu hati polisi kaba yabireja cyaro usanga umuntu nayiruka kweshereka no bwatine mushango konkana yeshereka abo kugira ngo polisi yatampunke icyo kikawaho nyowe nko mu wa transport akagezaho kurebeka ngo yatushomesa kutunywanisa na polisi kurebeka ngo tutagitina akuba nabona abantu kitwe kurebeka ngo twaba tujyo mu taxi de transport turumu kureka ngo aba polisi abo yaba tunywanisa aba nibagamba ngo mbwiro General Kayihura yabirara umukuru wa polisi akareta aho enkwatanisa nunje hagati y'abantu na polisi yahwera polisi omukugure motoka hamwe na no kombeka office za polisi zo murembe nebindi community policing ekayebembera ukurambi preventers kandi ayitwabire ntureba nyunganye inganda urujyo no coordinator nabagenzi banje ababiri bari mu project ejo abantu bamanya kwekuma no kuma ibintu byabo but not police because police keri mtwaro enane twika biye naza kumuri teka kuma miliyoni anana izabagamba tinubuna no buturuho aha wiro ntukiriya ahamagazige na plan ze naremera mu yate ni musimire cyo nebindi bije bikongerwa kandi nitushaba President Museveni nembabaze Kayihura nk'ebintu byabakozere arebe ngo yagera umurimo gwe yawusa ku muherezo mu government ogu okuba tucyenda services zeye ngo kuyaza kuzereje natuna amasiko naza guskwaraje General Kale Kayihura erizoba nubwe yahumuza bw'amahe aha kitinisa cha General na nabandi mwenda ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.